We come to an important and sacred moment of our annual day celebration. Vakratunda Mahakaya Shaurakoti Samaprabha Nirvignam Kurumi Devaha Sarvakarya Susarvada. Namaskar. Vishware Sandhe Sandhe Mahanande Anande Nasa Nasa Tamoharu Deo Nasa. At the very outset, I'd like to pay my sincere tribute to the great legend of sound, Kalaguru Vishnu Prasad Rabha, on his birthday anniversary. Namaskar. Honorable chief guest of today's event, member of Legislative Assembly at Tezpur constituency, my dear brother, Prithviraj Rabha Dangaria, respected members of the managing committee of Maharishi Vidya Mandir, respected principal ma'am and teachers of Vidya Mandir, respected parents and guardians and my dear students. At the very outset, I'd like to thank the organizer for inviting me for this auspicious occasion. Today is the annual day function of your school, and most of the students and parents' guidance are waiting for colorful cultural function, so I should not give long speech here, but I would like to quote some quotations of great personalities of the world. First, I'd like to quote the famous quotation of Dr. APJ Abdul Kalam. My dear student, you know about APJ Abdul Kalam. He is the great scientist of our country, missile man, and the former president of India. So according to him, students must have a dream. They must see dream. But the dream which is not allow them to sleep. What does it mean? When you sleep, you have a dream. But he mentioned about that dream which is not allowed to sleep. That means he mentioned about your aim. You should have an aim. And until you fulfill your aim, you should not stop. And similarly, in 19th century, the great saint of India, Swami Vivekananda, also mentioned the same line. Arise, awake, and do not stop until you reach the goal. Utha, jaga, और जेतियालके लक्ष्य प्राप्ति नहय तेतियालके नरबा. So student should have that types of quality and features. In our Shastra, there are 5 basic quality or features of a student, really of age, mentioned by the monk, the famous monk, Guru Gopal Das. And that 5 qualities are Kaka Sestam, Bakut Dhyanam, Sharna Nidra Tathaivasha, Alpahari Gihatyagi, Vidyarthi Pansalekha. There are 5 qualities. Kaka Sestam,
Kako means crow, kauri. I think our student know the famous story of the crow, Thaisi crow. Piyahot thoka je kauri tur kotha কৈছে. So, তোমালোকে সকলে জানা চাগৈ কাউৰী কাহিনীটো. A Thaisi crow looking for water here and there, and finally got some water in a pot. But the water level is so lower that he cannot get that water through his beak. Eta potot pani dekha pale, pani level to bahut tolat asile. Aru কাউৰী তো এটা ঠুটৰে সেই পানীখিনি খাব নোৱাৰে. কিন্তু কাউৰীটোৱে হাৰ মনা নাই. কাউৰীটো ইফালে সিফালে চালে. He looked here and there, and ultimately he got a brilliant idea. He got some pebbles there and put all the pebbles there until the water level goes up. পানীৰ লেভেলটো ওপৰলৈ আহি গ'ল. শিলগুটিবিলাক পেলাই থাকিলে আৰু কাউৰীটোৱে পিছত পানী খাব পাৰিলে. So student must be do such types of hard work কৰিব লাগিব, কাম কৰিব লাগিব. Hard work নকৰাকৈ success নাহে. Except in the dictionary you will have S before W, but in the real world W always come before S. Work কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে success আহিব. Not only work, the hard work. You have to perform hard work to get success. Then the second quality, that is the quality of friend. Bhakut dhyanam. Bhak mane hoise bogoli. Bogoli kune kune dekhisa tomaloke? Dekhisa? Fieldot thake. এটা ভৰিৰ ওপৰত এনেকে থিয় হৈ থাকে, দেখিছা নে? ৰখি থাকে, বহুত দেৰি ৰখি থাকে, ধ্যান কৰি থাকে, বহুত ধ্যানম. So কিয় ধ্যান তেনেকে ৰখি থাকে? To catch fish, মাছ ধৰিবৰ কাৰণে পানীত যোৱা. বহুত সময় দেখিবা তোমালোকে চালে দেখিবা বগলীটো ৰখি আছে তেনেকে বহুত দেৰি ফকাস কৰি. The student must focus on their goal. যাতে তেওঁলোকৰ যেতিয়ালৈকে গোলটো হৈ নাপায়, ফুলফিল নহয়, তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে তাৰ ওপৰত ফকাস কৰি থাকিব লাগিব. স্বৰ্ণ নিদ্ৰা. স্বৰ্ণ মিন্স হৈছে কুকুৰ. নিদ্ৰা মানে খোৱা. কুকুৰে খোৱা দেখিছানে তোমালোকে? চাবা কুকুৰবিলাক শুই থাকে চকু মুদি, কিবা এটা শব্দ হ'লে চকুটো মেলি দিয়ে, গম পাইছে? ভাইব্ৰেণ্ট হৈ থাকে. নাক বজাই শুই থকাটো কোৱা নাই আৰু ভূমিকম্প হৈ গ'ল গমেই নাপালে. So কুকুৰৰ খোৱাটো কেনেকুৱা? অকমান কিবা এটা শব্দ হ'লে সাৰ পাই যায়. So student must have that quality, অনবৰত ভাইব্ৰেণ্ট. যিকোনো জেগাৰ পৰা যাতে they acquire knowledge from every person, from their community, from their environment. Next quality of a student must have the alpo hari. Alpo mane olop, hari mane ahar. অলপ অলপ খানা খাব লাগে, যেটো খোৱা হয় বেছিকৈ নহয়, অলপ খাব লাগে. আমাৰ আহাৰত আছে শাস্ত্ৰত তিনিটা ধৰণৰ আহাৰ: স্বাস্তিক আহাৰ, ৰাজসিক আহাৰ, তামসিক। তামসিক আহাৰটো যাবই নালাগে, যিবিলাক বেয়া বস্তু সেইবিলাকো তামসিক আহাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়. They are included in those liquor or some other thing. Rajasic ahar, spices food. You may have that food, but you should not continue that food. You always, the student must eat swastik ahar, pustikor khana. That means veg, shakahari, niramik khana khabo lage. But because your food, your ingredient will affect in your sense organ. তোমালোকৰ যিবিলাক sense organ থাকে খোৱাটো এটা affect কৰে, সেই কাৰণে খোৱাটো যত্ন ল'ব লাগে. গৃহ ত্যাগম, the last quality. So in our ancient India, student, they
left their home to get knowledge from Guru. They staying at Guru Griha, Guru Ashramot asil. Azikali hetu nohoy, ghorat thakiu tumi pohibo para, hostelot thakibo para. But you have to sacrifice your comfort zone. AC ase, television ase, net ase, hebila tiag koribo লাগিব pohar karone. Aram is haram. Chhattor karone aram, chhattor chhatrir karone aram is haram. So he aram tiag korar kotha koise. Ye hoy tyagi. Eketa hole prokito bidyarthi hobo paribo. Bidya mane hoise জ্ঞান, আৰ্থি মানে জনে সেই জ্ঞানৰ আহৰণ কৰে। আৰু আমাৰ শাস্ত্ৰত আছে ছাত্ৰাণং অধ্যয়নং তপ। তোমালোকে পঢ়া শুনাৰ সময়ত মন্দিৰ মছজিদ বা গীৰ্জালৈ নগলেও হ'ব। তোমালোকৰ পঢ়াটো হৈছে তোমালোকৰ ধৰ্ম আৰু তাকেই তপস্যা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ইতিমধ্যে তোমালোকে আৰম্ভণিত যিখিনি শ্লোক গীতাৰ শ্লোকৰ পৰা আদি কৰি গুৰু বন্দনা কৰিলা, সকলোৰে হয়তো অন্তৰ আত্মা পবিত্ৰ হৈ গৈছে। আহি মোৰ মনটো একদম ভাল লাগি গৈছে। ভাল জেগাত, এটা সংস্কাৰী জেগাত, সংস্কাৰ লাগে। সংস্কাৰে মানে আমাৰ ধৰ্মৰ কথা কোৱা নাই, যিটো আমাৰ বিহেভিয়াৰ্ছ, যিটো আমাৰ ডিচিপ্লিন, এইবিলাকৰ কথা কৈছে। আমাৰ শাস্ত্ৰত আছে গুৰু ব্ৰহ্মা গুৰু বিষ্ণু গুৰুদেৱ মহেশ্বৰা গুৰু সাক্ষাৎ পৰম ব্ৰহ্ম তস্मै শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ। So Guru is, teacher is everything for us. So we should respect our all gurus, from our primary teachers to the research guys of the university. Gurur মাজত কোনো ধৰণৰ ডিস্টিংশন নাই। তোমাৰ প্ৰি প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ গুৰু যিমান তোমাৰ কাৰণে দৰকাৰী, যেনেকৈ তুমি সন্মান কৰিব লাগে, ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰজনকো সমান ষ্টেটাছ। ইউ টু give the same status to all gurus. You should not distinguish the status of a guru. So মই আৰু বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ৰৈ আছে, পেৰেণ্টছো ৰৈ আছে কালচাৰেল ফাংচনৰ কাৰণে। মোৰ ইতিমধ্যে দেৰি হৈছে। I would like to conclude my speech with this slogan. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani passantu, ma katsit dukh bhagave. Om Shanti Shanti Shanti. Dhanyabad. Thank you.